Umothe passport yaku. Yes. Ndikagwo ri passport ya Republic of Kenya. Ndikagwo ri passport ya East African passport. Okay. Wanyite? Koguo na kuonania maundu-ini ma unyitaniri wa maundu ma gutravel within the region. Twi handu hamwe. Umothe we guthie Tanzania ndugwitio work permit. On a passport. Kana visa. Passport ni ogwitio. Passport of course. Passport ni ogwitio. No ndugwitio work permit, ndugwitio visa indo ta icio. Okay. Wanyita? Urima bururi mothe ma East Africa. In fact, ugethi Uganda na Rwanda, kuona ndwetagio nginya passport. Gibande giaku gia Kenya ni kiiganite. Na rika hingo ya thirikari ya Uhuru, kwari na kindu gietagwo coalition of the willing. So, coalition of the willing ya riri. Twehererie andu aitu kumetagia horo wa passport. Wanyita? As long as wina gibande gia bururi wanyu, no wiki atia? No thie. Yes. Wanyita? No kejuge on the positive side ni ati horo wa work permit na visa. Icio ni ciekire atia? Ni cieheririo. Kindu gia keri. Taru we no tweke no dio karuta wira mabũrũri mothe ma East Africa. Yes. As a journalist. I have a friend of mine who turaragia nake ira. Arari formerly journalist here. Formerly journalist one of ceceni cia cio memerekia cia Kenya. Riu araruta wira Tanzania, Rwanda. CBC, CNBC. Okay. Wanyita? Yes. So at least kuna recognition of professional qualifications. Ate kothi iria we uqualified guku Kenya. No uthie ukarute wira kundu kungi thiini wa East Africa. Na ndorio ni mundu ati wike igeranio ingi. Na me atari umothe ungitwa kuma haha uthie America ri. Ona ukorwo wi nathire kana wi wakirire kana wi karanire. No nginya uhitukirio, no nginya wira uthie wikira igeranio cia system ya kuku. No riu East Africa gutira maundu mau.